Evo nas opet. Znači idemo kraj ovih mašina. To trebaju uzavršati. Pa idemo da sad ćete vidjeti kako se to radi, kako ne. I sad ćete vidjeti kako se to radi. Ima sve ulice. Tu smo. A vidiš kako se gradi. Vidiš. Vidiš kako se gradi. Hotel. 3 zvjezdice hotel. Milči. Evo ovdje se parkiraju auto. Evo vidite. Tu se svašta poništa. Evo vidite. Crni auti. Znači evo. Ovo se gradi, vidite, za moji leđa. To ne. Baš. Izgradilo se svašta. Evo. Sve se izgradilo. Svašta ponešto, vidiš. Ko nema. Dobar dan. Evo, ovo se sve izgradilo, vidiš. Sad mi idemo ovako okolo gore, da vas imam. Tako. Zato što nam je lakše. Lakše put. Nemaš šta. Nemaš šta da se kaže. Vidiš ovdje iza mene Audi. Ovo me krana Audi. Moramo ovo prekinuti pa ćemo snimati ponovno. Pošto idu ovi neki da pozdravljaju mene. Vidite. Jedan šta. Ali inako se kaže. A vidiš, golfca. Naravno je moj golf. Golf ti je zakon. Sve ti je zakon, brate. Večeras idemo s kolima late night tamo u Ameriku. Sva sreća da mi nije ništa, samo što guma pukla, eto. Nadamo se da ćemo je popraviti. Samo što sam ovdje rasjekao brve i ništa mi nije. Eto. Sva ti sreća. Sva ti sreća, brate. Ovoga nećemo snimati, vidite ga.
što vidite, auto tam je udareno. Evo vidite, kamion. Svati saček. Znači evo trenutno idemo prema školi. Zaboravit ćete nekad. Zaboravit ćete nekad. Ali se uskoro vidimo. Cuke. Gdje ste cuke? Vidi. Laj, ždere. Ždere! Pošto vidite, tamo je stadion, fudbalski teren. Kao na primjer Čelavi. Eno Čeli. Evo pošto vidite, osnovna škola. Znači osnovna tamo nek drugo. A nama je ovdje srednja škola Milutin Milanković. Zaboravili će ovaj dobar video. Prije 2 godina. To je Asmir. Znači, zaboravite. Evo, ovo su pametne cuke. Evo, ovo moj brat, vidi ga. Ide prema školi. Neće, neće. Ide prema osnovnoj školi. Čap. Ide prema tamo, evo ga. Evo ga i moj brat koji ide u školu. Sad ćemo ući tamo gdje se tamo jede. Idemo tamo da ispušćemo cigaru. Znači, evo vidite. Stadion, sala. I to bi bilo to. Sad trenutno ulazimo u osnovnu srednju školu. Poz. Kao na primjer. Idemo ispred sebe ovaj gol Passata. On je bezobrazan. Kako ja. A sad, vidiš, ovo je kanta. Nije to ništa. Prije nas je ušao onaj Čelavi. Sad, njega prvo ufat. I tamo. Vidimo se uskoro. Pozdrav sve ljubitelji. Evo, sad ulazimo prije u školu. Tamo. Evo ga. Otvaramo vrata. Idemo unutra. Evo, da vidite, tu smo u školu. Da ne zaboravite. Tu smo.
Savršen izbor, evo nas tu. Znači, vidite, cigara. Vidite šta je cigara ispala. Evo, na primjer, zakon koji uzimaju pripreme. Na primjer, češće da se zabavlja oni koji vole mene i tako. Ja ne volim pune ljubitelje. Evo što je srednja škola. Ovo je pamet. Znači pametna, ljudi moji. Ovdje će konica, gdje mi pušimo cigaru. Znači zabranjeno cigara u nošenju u razredu. Ili dim, daj mi pojma. Pozdrav. Ajlju roditeljima. Zahvaljujući Asmiru za mog brata, lijepi pozdrav za tebe. Znači nemojte zaboraviti niko da ostane među nas. Nemojte prepustiti ovo što sam vozio auto. Ne valja, ni to, ej. Zaboravite. Zaboravite, nećete ovo prepustiti. Znači, to šuplje prič, vidiš. Ovo su stepenice koje mi na njih silazimo i gore idemo. Znači, koji vole uživati u njemu, čekajte da ovo, to nikad nećete to da vidite, to. Pozdrav. Neće ovaj da se snima. Znači, vidit ćete se u mom bivšoj ratu. A sad idemo. Gdje idemo? U Lampijadu. U Lampijadi, ja radimo. U Lampijadi. Znači, 5 akcije. Ima od pika ništa. Sad što vole da uživaju u njemu, to sam ja. Baja. Je moj baja. Ovo što sam vas obećao reći za novi CD naš braća Mehmedović, to nećemo još snimati. To nećemo još snimati. Ulazi na vrata prvi sjetiovac muzike i želje je Dalabar Mur. Sad dvije strane. To je to. Direktorica.
Evo ga, tu je on. Vidimo se.